Ole hei win September ni som hi pan hi sang hi som hi palia Church of God 7 Day Mizoram Conference Media Cell Department chuan March sang hi som hi pan hi atanga halo rom han to official website siam chu voina chuan launch thein pe fer ni ta a he pathian hruina le ompuina kan chanchar ni na langa tin kan hruai tu masa te na tho zar te po anianga voina kan launch thei tur hi kan lom tak zeta kan media cell department hruai tu tele kan thok tu mi thlen ngai tak tak te malak na zar te ni na langa kan lom tak zeta ni tin kan official website siam na hian RC Consultancy Aizol ten ni a ani chunga po lom thu kan soya voina kan launch na tura hian mintlang zar saktu atan Mizoram Conference Chairman Nilai Elder Jail Thankima ruatani a anin voina hian min launch sakanga ti chuan chu minua Secretary Digon Solomon Van Fakan demonstration min lo nei sakdon ani atlang zar tu kan ko main pathian tu thiang lim ngai thak na lo nei phatang u chanchin tha mathai ziak bung som hi pariat na chang som pakwan le chang som hi na hi ilo ngai thang u chuti chuan kal ula nam tinami zirtira te siam ula pa le fa pa le tharau chiang nim minga chuan baptist ula thu ka pek zong cheu pom turin zirtir u tin ngai te u ke kum khua in khovel to pleng point in nena omze lang atia helias wa trong kamani media cell rong bona hi tunlai khovela chuan chanchin thrahil na poimo tak ani a hei hi kan rong bolna kan fiat rang po a thawme lalpana thu mal som ro se amen letuna chuan tlang zar tu Mizoram Conference Chairman Elder Jail Thankima ilo somang u ole hei voina ko khan website kan ko khana media cell ten hun rei takatanga an lo boi pui to tlang zar theina hun kan lo mang thei hi alom kan ti a he website hi Church of God 7 Day Mizoram Conference chanchin tele a chunga thil omte kan ikhiat o na le chung te chu kan hua mit nge ya thil tam tak kan riat theina tur ba ka pathian thua kan in pol ho na tur le midam te tan po pathian thu kan soi ho kan zir ho theina tura tangkai taka man ani theinan voina hian ke Mizoram Conference Chairman Jail Thankima hian lo takin ka honge Church of God 7 Day Mizoram Conference official website chu manthein kan lo peita a tlang zat alo ito a ti chuan tuna chuan a man dan tur lampang le akal phung tlang puite alu dan te kan en hawanga kan zir ho do nia ko sana thok tu te le mimal tin ten tangkai ta kan manthein turin a man dan zirela hin ko mo a tiang Google kan luta kan ena COG7 Mizoram ti hian kan sar changa ta hian kan lut mai don ani ti chuan hei hi home ania homepage a hian welcome to the Church of God 7 Day Mizoram Conference ti en ziaka ti chuan anoi a hian thu tle ma zong en ziaka ti chuan submit letter ti te question and answers ti le gallery ti te homepage atang hian direct link oma chuan a lu theya ti chuan anoi hi en thaila hey keima ni address contact us kan da a chuan adota hian kausharina website na sang te link kan da boka International Ministerial Congress IMC te MPK3P te tin kan social media Facebook la YouTube te hata tang hian kan lut theidon bok ani ti chuan adot le a chuan about us ti alo oma a chuan kan lut anga at a glance ti oma hi kaushan sanchin in ziana ten dia who's who ti om boka ti chuan kan doctrine te po ti hian kan en theidon ti tani
circle le bial o circle chanchin te en na mun tai no boka chuan adot le hian department oma department chunga hian pastoral ministry te mission department te literature and publication board te media cell department te PK3P le PKHP chanchin ziana te hela hian om do na ni chuan news and updates ti oma hela hian circular te kaushan chanchin thar te le advertisement sham te mu te turin tarlan ani don bok ani adol le hian articles ti oma chumi chunga chuan article te sermon te bible study te asham mi sham ziak en tura chop chu ani don bok ani katilang ki no adol le chuan gallery oma hela hian kaushanina limtha ani sham te da chu ani anga en ho thein chop chu ani don ani kaushan logo te committee le conference limtha te chop chu thin ani don ani adol le hian submit letter ti oma hela ya hian kaushan atangin ne mo mi male ne mo khatian khan lekha in thon theina ani don ani chuan adol le chu question and answer som dona zona zo theina hun ani dona hei tarang hian zona zotanga shoi tu te rem chana nga an chan theina tur poka omvek don ni chuan to pera chun downloads ti oma download suwa chuan helaya hian kaushan chanchin bu te safar te lekatiang dan bu te PDF da the sham kha download thein hemi chunga hian da tu ani bokani khang hau sum kha kan website chunga mi om te chuania hian update zel turania kaushan ten kan chhor chang kai nei theinan he website thi atam theiang ber kan to thak do nia lekha tlang zarin khom chu kan nei zo da maya hei answer khan demonstrator tena answer do khan apoi mo em maya chu bang chuan ko phan minon pui mobile phone khoi vet to phot tele laptop mo desktop atang ina mo khatiang thil ti ve to phot kha chuan lu kim tum zo kila chu tiang chuanin heta hian kan ko ran chan chin zong social media kan hu bak thil official tak kan hu dona chu bang chuanin engkim mai hemi website kaltlang hian na tho hi ani do ber to don wangin te ber chang lian ber theng khain lo pho turin kanin ngen ngal ni sela etuna chuan kan program di top nan le mal som na te minjil sakturin Mizoram Conference General Secretary Pastor ST John Bengan si lo som ngo Katay lalpa kan pathian chung ber Church of 7 Day Mizo Conference noya department poimo tak mai media cell chuan voina changin irong kan bol na kunga fel fai jok le all sam jok le lok jok matir poimo tak nei in website thar ala hong ta chemical tlang hian iro puina pon chu ani zel thena tur le a thok tu te ate ber changa lian per te kal tlanga tharao bo te zona kunga le ilaram zona kunga trangkai taka kan thoho thena turin vonya hian nangmaro puinan kan nalpa du ti so me sian mingin iko trope kan ro kol tire amen